Do возбудзуючого швета творчості його нєміру Олександр Малукіч kročil не так давно, але тот швет постал його конечний і єдиний вибор. Определивши за цошка, co цілий час у нім тлєло і конечно вибухло у повнім розкошу. Перше to була фасцинація з музику, потім з фотографію, а на конcu і відкривання техніки вітражу. Metaforična nazva poznatого djela Bavisko skljenjanih perloh postala u Aleksandrovim slučaju doslovne bavenje z oščarivnim i inspirujucim materijalom. Jak dozreval s časom, i jak človek i tvoritelj prepoznalše i u slovog svojho džida, kotri zeljel ljudzoh na tih zo stvardu i tih zo mehku skoru. Narodzeni je u Srimskej Mitrovici i posle veljih seljenjoh zastanovilše u Subotici, gdje zo svoju familiju žije ostatnje 10 roki. Tu zlučuje radost tvorenja zo s hasnovitim, bo jak hvarja, ljem tak ljudze možu buc pravdivo ščešljivi. Na habi tvorčoho vitra, s kotrim je Zalapeni zo svojim robotami predstavilše i širše javnosti prez ciklus grupnih i samostojnih vistavoh, medzi kotrima i dva ostatnji u Novim Sadze na Spensu i u studiju M, u ramikoh ostatnji ružovi zahradki. Toho roku Aleksandar Malukić postal člen Združenja primenjenih umetnikoh i dizajneroh Vojvodini, zo s čim potvrdzel, že autentičnu prirodu tvoritelja vše mož prepoznac i vrednovac. Ja to caham od malih rokov, tu ljubav prema umetnosti, ali to tih ostatnjih rokov, to ta tranzicija i mnje zakvačela. I već kad sam mal kedi i mal sam mogao sam slobodno da še posvecim malo vece umetnosti i eto može biti že tranzicija dobra za mnje. Ja od malih rokov se bavim še fotografijom, bo moj otac od moga oca sam to naučil i prek fotografiji sam ozda prišao bliže umetnosti. A vitraž, to mi ljubav stara, co ja znam, jak bih varil, i teraz sam tih ostatnjih rokov, malo sam kedi, tu sam blisko u Subotici, blisko Mađarske, gdje sam mogao da najdem materijal, bo materijal bar važna stvar u vyrobljenu vitražah. I to še tak, jaki kocki še složeli, da jaki i tak ja to uprobovao, to mi išlo i evo, teraz tu rezultat. Ja Rusnak, znači po maceri, džido i baba Zušidu, ja tam rosno, jak mali, to moje dzicinstvo i bar skrašnje u moje pamjati. Džido, kelju ja znam z Mikošlevskog poreklom, ali baba dumam živona u Mikošlevskog, ali nisam baš sigurni. Mac mala štvero ih bilo, znači ona jedina bila dzivka i troh hlapcov, znači moji ujaci, znači jedan umar, išće dvoje živi. To ukratko, a po ocu, otac za Smedereva i to. Ja rosnul u Šidu, u džidovi babi, ja tam perše naučio da beše dovim po ruski, pa vecka sam naučio po srpski i to ta moja bešeda
zapravo, jak keď bešedujem po-ruski, jak bešedujem jak male decko, bo to mi u pameti taki hovor. Bo ja nigda, či bar sredko sam bešedovao po-ruski van hiži židova i babove. To je interesantno. Ja ne znam, či drugi ljudi taki, oni možda boli malo zavarti, či co ja znam. Bola jedna hiža, jedna dzivka mala, to se ja bavil, i malo po-ruski tam bešedovali i to. Poznam mi to mame u naših genoh, da smo se seljeli, i džido i baba i moji oceci, co ja znam. Pa ja živ u Peršu u Šidu, znači tih 5-6 roki, pa već ko roku u Zemunu sam bol, pa već otac pošao do Užica, tam sam najduže živeo. Pa do školi sam išao 2 roki u Smederevu, pa već studije u Subotici, pa sam se žas vracel do Užica, pa posle do Subotici. Co ja znam, tak, ozda nam to tako u krevi. Jak sam otkrio? Pa, kad sam živio u Užicu, mam jednu malu vikendicu na Zlatarskom jezeru, i tako kad sam šetao po ljesu, uvidio sam par gljivi, ktori sam ani ne znao da su gljive u početku. I to me da pocaho da ja kupim knjiški i tako da počnem malo ozbiljnejše da se bavim zostim. I žadao sam, tak se govori, žadao sam da ukažem i drugim ljudem co ja videl po ljesu. I već kad sam žal aparat, počeo sam pomali to da fotografišem i nazbiralo še dosta toho i vidim, kad ljudi to patre, že im šepači, že se čuduju, dze to u nas ni mene, a to jeden šved, ktorih postoji kolo nas, ali mi njemame kedi, treba še malo zohnac, da še to upatri, ali je to priroda kolo nas, nacionalna geografija postoji tu, pod naših nohog, nije samo na Discovery, na televiziji, co ja znam.
перше рисунок, znači перше та ідея, та есенція, znači to osnovna skica i na osnovu te skici ja počnem da robim vitraž, znači перше ideja. Već kad kažem sklo, to sklo, razna skla, ja kažem sklo, znači dam broj i dam htore to sklo bude, jaka linija, to šitsko u mojej glavi, jak to treba da vi patra. Materijal, ktorý se upotrebljava u vitražima, on iz uvoz. Recimo, ja robim s američkim sklom Spektrum, već kad mam ručno valjeno sklo, što i ne znam kto ho robi, da budem iskren, već kad mam dost robim s transparentnim teksturalnim sklom raznih, znači, proizvođača, to, co ja znam, to jeste i njemecke, italijanske, i češke, belgijsko, gdje god najdem, a da mi šepači šara, tekstura, da ja to možem da upotrebim, ja teško za materijal, ali ma vyrobenje vitraža, ma ostanje daco za mnom. To daco, co me, može biti što me caha, znači ostanje daco, trajne, sklo, ne menja nič vremenom. Slobodna forma može da ma meno da bi ljudi mogli da bi mogli da napravim komunikaciju s mojim delom i patračami, ktorí gledaju i tako. Po mom domanju meno, bez mena to nije dorečeno, nije dovršeno. Sklo je jedan pogodni materijal
zato co ja dumam pod menom vitraž i co ja vidzę u toj knjižki. Znači, trudzeo sam se da predstavim, znači, da su neuhvatljivo, da su ćeško objasnic, a sklo, kad švedkovski jak se hvali prejdze, da, kad švedkost prejdze kroz sklo, ona isto tak naполни prostor, ali neuhvatljiva. Isto jak, recimo, muzika, isto jaka. Znači, ja možem tu u tim materijalu da napravim povezivanje, da su jedno znači, sjedinjenje više umetnosti, jak bih varao. Ja ljubim Tiffany tehniku, bo Tiffany tehnika mi omogućava da možem da napravim vitraž in šakih formoh, jagod skulptura, jagod lampa, znači to ti mali sklah, ktorý ja klazem, kugli, co ja znam i tak, to možem da poklazem do vitraža u Tiffany tehnici. U starej tej olovnoj tehnici ona samo za vodoravno, u stvari za vertikalno, samo u jednoj ravni. Znači, a ja ljubim da moji vitraži imaju dakušticko i treću dimenziju.